Ka Employment Monitoring Cell jong ka Khasi Students Union hene ka sengi ka arpo artarik unailar harjar arpo saw kalelej ban IT da ka dorkas syabaro kiseng sain pertai ki badon ha ka jela mikhalia ha ka bahag ni ka dorkas ki don arpo tuli kimat ki bana kaleng jong ka seng kala dawa ban wanra i ka jingkala ya kurkom treikam jong ka MPSC ha ba keren berkilat patai kubor u chairman jong ka Employment Monitoring Cell Khasi Students Union usamla Ruben Najir ulaong babun kisnam ke MPSC katko hakurkom treikam jongka bat kadonru ya kejingbom khoj hakurkom thungkam thungjam nagaleng jongka seng hagni ka kenti ka bomanta ka lelej ban IT da ka dorkas syabaro kiseng san perthai knang ba kindubla ban yatai yathir hapo ying dorbar thawan ban sandur thamai ya kurkom treikam jongka MPSC chuchu nagaleng usamla roban ulaitu ba kimat kiba ka KSU kadawa kalong bantung ya neka chairman jong ke MPSC da ki badon ka kerdan puli da ki basutung hi da ki political party kila ongru ba ke MPSC ke dai ban pendu no ya ka personal interview ha ka grade B C pat D tu dai ban pendon kam da ka kamera ha bale ki personal interview na ka benta ka grade E shu samla ruban ula ong ba ka seng kala da waru man pen bana ba ikimat bat ki wei di ki mat jing da wa mendasni nakalian buka kasus tunjungin nila yo bani ada kas borok political parties kapade bat kini ki macing aku kini macing gawa ba ka ki isuri kala bu kumu batun kala bat kontra ya kata tukang tunjang ke buku bu ba BSc nakalian kaseng ni Aisyah borok ni satu naik ki MD namar bagi gua ba ya kani kemat bikin keren bawa session kebat kaban stand na siya kasi namar ba kani ka mat ka bakta ya boro kejela ko kuy kum kisamla kila pendet ya kam kicuki kila pendet kicupuli kicuki henry ka bosmu sipat watla kiyo iki max ki bahe henry namta bakindol kicu itu hani hentai bakin itu iki he ki han kidu no ila ka ho tikum kasang ngila sim iki kisenja nanti kini kendiat naik belanda nilai ihi ba nilai itu ya ka nilai hi habar ka office juga MPSC nomor ba kuat ya kata transparansi kata kacungkul ba nomor tukang tunjang ka MCS ba hadirin berlami terima seni bagi pun kecil bakal nakalian juga MPSC berada tangi tui benda juga MCS bagi tak pelat kemas seni bakal dalam kartu juga dalam depro ini kita program dengan teman ini PBK examination. Kum keseng isu tu ba kum di kijingja kita ngeja rapor lara minla bentuk kelar ikian kamu joker PBC. Ladan pembahasan usulan PBC ladan kita dari ya ke Revolution 1972 halu mentah kamshimla aman kimdon kita ki kendoan examination tu nikir group rules program kimon kucu mentah boro. Deh halor ini bentar bah kini kita kundung tentang kini kawai kita cukli bagi kau ambu balik asal pusing ambu bentar kimdon kini dengan dulu sebabnya hatu kini hawan kita dia kata atau komisi kantor dia kata ne bentuk inu kat bagi semua nak kapor ijo kecil ijo ni kena bah kini sama batat kam bah hadir berkelat kam judon kata bah kejenggawa besar kejudon kita kiwi bentar bagi habis keren habis recommendation yang nanti tikung kita kini bentuk nomor bakat bah ke tunjang kan kru kejela baru kuwi lukan kru terang ni bah hakaman kita office idon bagi cuma haki man ki bentar kemeklaya kawan terus bah hadu beli nomor bangin lah ban say kita ki civil service ingla unsay kita ki beri kepada ki officer ka kibat hok ya kam bagi bala menora akan menujin bah te nakalian kaseng ni abu ya ni kedua kas habor abu santu kena ki emily bakin ra ikni ki mat jindawa ji begini keren abu ka session begini thir kini emerging mode bakin wan ka ju masul imko abi bakan don kanung kon division abdeng ka ruling ne ka bat opposition Hendra kini kamat baborok ni di manwan lang kaju kakunhun bat takawai storki ba lada ke sorkar ke kuat pengkela
berkawan kuat bermodal ka tungkam tungjang berbakut kedai banstang syuat dah pun kelah kian ki kanun hapo ka PSC kenang ba kanun accountability nak kaleng commission halor ka tungkam tungjang kendiat halor ni arpuli mak jingdawa ni labu ka ba ningkong ni bu ba kejung ni chairman but ki members juga PSC di yang mujur bagi wiki jelah hapo ka notice hitung ki chairman bagi members ki bala dan bagi puli ki paper ki bala contribute ya ka society ki ba long ki commission ki ba ro asta henry di penpat commission ke juni nadu ki por bang mucha hadu menta ni ibe ki ditang ki political appointees ni bo kata kama jingdawa ba undi ban kinu ki members ni ki chairman undi bande ki political appointees jogono ko party ka ba ar bangi ong ba kadon ka an polo ita ba ki nontri सरकार की बन डिक्लेयर देखी जिंगडन जिंगम की चुकी का पब्लिक डोमी कवई कब सुसी कलम्बा कटकुम का कमीशन बट किबी की नोंतरी सरकार किम जो डिक्लेयर वाला आन कलबन दे किम जो डिक्लेयर उस सेक्रेटरी जो का कमीशन उनशिम ला डिक्लेयर की एसएसडी ते भले उनशिम ला डिक्लेयर कता बड़ी कम जिंगवा कता बड़ी मत जिंगली तड़ा मी दवा बा बोलो की members की dibantu ya ki declare ki asal security apo ka website bat ki ba bala ba ni ba kandon ke vigilance buat anti corruption directorate bon ki samla ki bon jor singi ba kidon kum kita ke juga nang kedon kum ta ji paksa andre yenung incomplete bat kum nung incomplete kamdon kata directorate ke bala apa bat kita ki brio ki bale kita kum kita ki kamsni ting kam kani ka pot bon kam akta bak ting la bon weng ya kata corruption na po ka jela ki week mat ki lomba ni kwa ni digi pitch ki week jela ki post MCS MPS ba ki week ki kanda manusna ende ka jela ka jungi ya ka post mungkin ki post ki wan sisin ka hindusna sisin ka hindusna baling om ba ki imla pa mi kita ki nong ile UPSC examination imla pa clear ende ta ha jela jungi ru imla pa kanda ka examination manusna ya ka arja kena advertisement juga MCS ki pelat itu live pesan lagi post banyak pelat season pelat kila pelat santan lagi post manusna dikena kila kentip ba dada kimla pun clear kani news kila pun prepare nam tawisna kaji pelat buat lagi post kadi ka wing i jing suba ka jungi kalong ba bekila pun tunjung ya kat tukan ni ki brio ki ba de ki ba ya don link ki han nare di badan tak sausun tu post kinumla amal ya kata di kejingdawa ka cungi kelomba di ban conduct examination mamusnam ka ba seki kiwe ki umat jingdawa pengsan ka di ban publish ya kamaks kiwe ki public service commission ki publish ya kamaks bat kerteng bat marks kamaks ha person interview ki lelu kita ro de jela cungi pat ka pa pan pulong ki kanung examination ka pa pan buri kajing puri ki don kini ki bro ki jing baklan but ikwa ruba ka kuma naka directorate of the department of personal training kala ai ba ka personal interview kamli bandon chu nadu grade B show kata ka notification ka alam nuru arja country kiwi ki jela kala patri kam kata hendre ka jela jungi kidang pun ne sai kani personal interview kum kaseng ni dawa ba kani ka personal interview di weng mabdor kalian kaseng hisnam ki baladap aru usnam arja country kila yale ya kata ka benta kila to ki dorkas jungi kalayat mushma hendre gansan usnam arja kandang iba kita ki mat jingdawa ba ka sarkar kila apdiang kila jana but security ki benta ba ni kum ka seng ni dawa hapo kani apo ki mat jingdawa ka diba indon ya ka separate cadre system indi bantan chu baka asam ka jingdon lang baka asam ka penduduk nang shibuni di kwa ya ka la ka jong ka ni kwa ya ka la ka jong ka cadre system but ka ba saki but recruitment process sisi bala stam mudi ban kala kita ki way ki mat ki paham kongsan bangi seng ni labu but ni kermen ba ki emili ki jongi kin sngam ya ka sur jung pat ba but kin ni ter yemer ya kini ki mat jingdawa jungi hapo ka session kaban sawan kaban stang la shagising respond ki
nakaliang jungi ni ai ba ka shitish ki president secretary ba ki working president jung ki जो कि political parties boro nak por ba ka por kala kem shim na yo ban kundu ki personally here nakaliang jung boro ki political party si kira kente ba ki kin study kini ba dade ka balong kepala kin ra kini kimat ki jungi bangila bu por bengi penkre ya kan dorkas nila ai lu katu kani ki documents ki bakir nila atas lang nang ba ka pensuk ka soka ban setu ba ka jingdawa ka jungi kamde ka bangi sudawa hale hendre dawa lingba ka jing penbiang disebut dengan WPP ni nakalian ka Mizoram Public Service Commission chairman bagi members ki beliau ba ladi ki civil servants ki ba la pas bala shongthai kunju Manipur ki kumtai nagaland ki kumtai Assam ki kumtai kini boro hande ka jela jungi par ni members bat chairman ki boro ki politik sudah tengi i penbiang ni kini ki sebut ki jungi nang bahkan pensuk ya ka sorka kaju kapor ka NTC barabor ka om ba nakaliang juga kim jula ban disclose ya kama henry ngata chu ya ka wekam iwi ngata chu ya kanika result ba pemi naka Arunachal Pradesh haba ka declaration jong ka jipini pa jong ka marks ki jong ki kalong ka bakhut ba kipin mi bat kerteng bat roll number bat ka person interview bat ka marks for written examination kum kini ki kipin mi bakim dum commission kam don e ka ba bende hi ka bapuri hindre kile e ka dak bakhu sakawai mat ting doi ba kong santam kolong ba dengi pe yakwi ki jela kini beri ki ba apply ya ka kam po MPSC ki di bandon di bentip ya khtin jong Mizoram pidi bentip ya khtin Mizo Manipuri pidi bentip khtin Manipuri ajela jungi pat ki ailat bit kini application no file di bende tang nong India hoi di bende nong India de haju ka poru ka jingdawa ka jungi di bendong ba ba apply ya kam di bentip ya ka khasi ne ya ka garu khtin khasi ne khtin garu khanang ba kan sup ban communicate upat ba ne keren upat ba kin stu ya ka issue bat ka jing apo ka jela kini bro ngina penbiang bat ngi kerman bakal nyerap ka sofa